volim ribu i to je sad onaj moment kad riba 3 put treba da pliva, jedno je u vodi, druga je u tom ulju ako je prigate i treće u vinu. Morate zaliti sa nekim vinom, sad bijelo, crno, ko kako voli. Ko je god došao kod nas, što je pričao moj pokojni otac, ljudi neće da popiju čašu vina, a on je to pričao, a moraš popiti, kaže, ovdje su i mačke pile vina. Pokušali smo da napravimo kao stara kuća krahinska sa svim stvarima i rekvizitima što smo mogli da nađemo po cijeloj Krahini. Ova manifestacija traje već 25 godina. Kad je bila korona, tada nije se moglo održavati, ali svake godine je to ovdje uobičajeno. Ja sam odavde iz ovog mjesta, ovdje rođen, podignut, bavimo se još takim turističkim stvarima i tako. Ja išao na jezero sa sinovima i tako. Moje selo se nalazi na samoj obali jezera, selo Krnjice, odakle su nekad bili najbolji ribolovci, ne samo ribolovci, no su ljudi u nekoj istoriji od toga opstajali. Moja baba pokojna je nekad iz sela do Bara preko Rumije. 6,5 sati hoda u jednom pravcu, tada nije bilo puteva. Ja to radim kako je radila moja pokojna baba, moja majka, na nekim starinskim načinima, znači suva ukljeva nekih pola minuta, zavisi od količine i vrline ulja, da se samo okrene, naravno krap, prašno i tako. Najbolje to rade ljudi sa ovog prostora. Imamo velike tiganje, to ne može na ovim manifestacijama u nekim manjim posudama, sudovima. Za to treba čovjek da se sprema možda i par mjeseci. Godinje je poznato po proizvodnji vina, zato što kažu da Godinje grije 3 sunca. Koliko je klima lijepa i dobra, jedno sunce grije od Boga, drugo od Skadarskog jezera, a treće od kamena. Evo ovo je to vino, čuveno crmičko godinsko vino, vino što kažu piće za bogove. Ovo je tradicija kod nas. Počeo sam da se bavim sa ovime prije 15 godina, od kad mi umro pokojni otac, naslijedio sam proizvodnju sam da radim to sa svojom familijom, tako da uživam u tome. To je počelo iz ljubavi da se radi, naslijedio sam, kažem, od oca, od djeda, babe, loza autohtona, taš vino Vranac, koje se kod nas godinama, više od 500 godina se u Godinju gaji i proizvodi vinova loza i pravi to čuveno crmičko vino, crmički Vranac. Ja se sjećam kao dijete kad sam dolazio, da sam ovako bio krupan i da sam sa svojom babom išao da, to se vikalo tada, da kropiš loze, da nas prskajući se loze, mašina na leđa. 12 litara mašina, baba je toliko stara bila, tata je radio i onda baba, ja mašinu na leđa, baba drži i prska ispred mene. To je bilo teki detalje koje sam onako ostavio i pričao svojoj djeci. Ja sam pisao i diplomski na fakultetu o vinu i to cirkulaciji vina od 7. do 4. vijeka prije nove ere. Na ovom prostoru i malo šire. Sad ima tamo, sjećam se, jedan dio ono što jedete ili ono što pijete. Tako da ta neka identifikacija sa hranom su mnogo kompleksne teme. Recimo, volim vino. Ne zato što sam pisao diplomski, imam nekakav mali vinograd kući. Volim vino, volim Vranac i volim kad se samo eventualno promiješa sa nekom tom lokalnom sortom. Eto opet lokalna sorta lisice ili lisičine koja se zove, koje rijetko gdje ima sem u ovom našem kršu. To su te stvari koje su i ne znam, održale naše stare, ajde tako da kažem, i na selu. Znate, spremanje hrane nekad je bilo malo drugačije dok je selo bilo življe. Mobe, recimo. Ja se sjećam, dok sam pisao diplomski, pa nekoliko knjiga mi je samo o mobama.
kako su u stvari mobe bile bitne za očuvanje neke tradicije. A bilo je tu ovdje, znaš, da pojedeš suvu smokvu, sirovu smokvu, to je bilo, nije bilo kolača, nije bilo, daš, bombona, daš, to kad smo došli na selo, dane ti baba kocku šećera, ili ti rofita jaje, ili ti dane suvu smokvu, orah, to si imao da jedeš, nije si imao ni kremića, ni nutele, ni bilo šta od toga, daš, što sad djeca jedu i što sam ja jeo na kraju, kasnije, daš, ali sam ovdje dolazio zimski raspust, imao si doručak mućeno jaje, posebno bjelance, posebno žumance. I to nam je bilo, da jedeš, ili masti, lebi šećera. Jer su masti, lebi šećera, domaće masti, domaće hleba, još ako je vrući hleb, pa ti se na masti stopi šećer i to si jeo, to je bilo zadovoljstvo. Danas toga više nema. Čuveni raštan. Znači raštan sa mušnicom, sa popom, sirištem, sa rebrima, sa kobasicom, mnogo to ljudi, eto moja djeca znaju da tu, znači imaš tu generaciju od 20 godina, tvrdim da ne znaju ni šta je mušnica, ni šta je pop, ni šta je sirište. Njima je to smiješno, ja vam kažem, nema raštana bez popa, mušnice i sirišta. To je raštan. Prilikom istraživanja osnovni naš resurs koji nalazimo, a zovem ga resurs iz više razloga, je keramika. I većina te keramike služila je zapravo, posebno ta koju zovemo kuhinska, za spremanje hrane, a ta trpezna za njeno serviranje. Dakle, jedna vrlo opipljiva funkcija i upotreba. Postoje te neke i posude koje mi povezujemo i za pečenje, te kaserole kako se zovu, i ono što ovdje u Starom Baru sve se nekako naslanja na neku tradiciju, pa i ta ishrana, pa sad svi ovi lokali koji se nalaze uz bedeme, zapravo većina njih koji ima hranu ima te neke kao tradicionalna starobarska jela. Pa nećete tako rijetko ni vidjeti da se, ne znam, možda tikvice u jogurtu služe u nekim posudama koje vrlo liče na, recimo, te neke iz otomanskog perioda koje nalazimo na hiljade komada kroz Stari grad. Tako da, to povezivanje apsolutno ima smisla i zašto da ne. Tako da ne mora to da bude ni 12. ni 16. ni preistorija. Arheologija može da bude, ili, ajde da se ovako izrazim, nažalost, već jeste arheologija onaj život naših baba i djedova. Jer je selo kao takvo, nije kao umire, selo je umrlo, znači kao takvo nema i, ne znam, uglavnom idete po ruševinama i nalazite neke stare, ne znam, predmete koji, eto, već svoje mjesto nalaze po muzejima. Ti predmeti jesu možda, ne znam, sablje, možda kubure, ali su definitivno i posude. I to je ono o čemu naša arheologija stavlja pažnju, na posude, na keramiku. Najveći izvor podataka nama je upravo ta keramika. Kažem, za skladištenje, za spremanje. Lijepo je kad nađete vi možda novac, zlato ili tako nešto, ali vjerovali ne, ponekad jedan komad keramike ovoliki može biti bitniji od eto ovog novca. Naziv restorana je Votra, to je ognjište, i zbog toga što na Votru smo kuvali na ognjištu. Tu smo pričali, ideja da se to napravi kao stara krajinska kuća. To smo pokušali da sakupljamo stvari iz okoline, znači iz krajine. Imamo i naše što smo sačuvali, ali postoji porodica što su nam donijeli stvari da i mi pokažemo drugima i da ih sačuvamo, da se to ne izgubi ili da se pokvari, ili jednostavno da se to sačuva. Danas smo spremili krap na tavi, to je tradicionalno krajinski specijalitet i mi ga zovemo krap sa ičom. Postoji stara priča o tome što je nekad neki čovjek po priči, po legendi dao svoje imanje da to zadnji put prije smrti i proba još jednom to meso od glava od krapa. I danas sam odlučio da pečemo samo zvone.
Sad mi seckamo povrće za spremanje krapa. Krap na tavi, to je naš specijalitet krahinski. Mi ga zovemo krap sa ičom. To ide naravno maslinovo ulje. Sad pržimo povrće, luk i šargaret. Vrlo malo jer to će da ide na pećnicu. Sad dodamo bijeli luk što je prije seckan sa pršunom i maslinovom uljem. Dodamo malo vegete i alevo papriku. Malo vode i ostavljamo malo da se prokuva. Malo pršuna. Ja volim svoj posao i ovo spremanje jela. Mi smo kao porodica bili ljubitelji jela. Voljeli smo da spremamo više stvari ono tradicionalni. Imamo restoran što to davno postoji. Porodično se bavimo i radimo u kuhinji. Sad se posoli krap. Sad u drugu posudu stavljamo vodu, malo sirćeta i brašno. To se lijepo miješa. I stavlja se na krap. Malo, po pola. Sad stavljamo prženo povrće. I sad je gotovo za pečenje. I sad nam treba 2 do 3 sata, sve zavisi od veličine krapa, da se to peče na temperaturi od 200 stepeni. Ja ovu priču nisam uopšte zamislio kao biznis. Biću vam iskren, ja sam to zamislio iz velike ljubavi. Sam počeo da radim pogotovo oko loza, znači za mene ko nema ljubavi ne mora da sadi, ne treba da sadi lozi. I ko ne pije vino ne treba proizvodi vino. Supruga moja, ona je počela da radi te likere i zbilja je napravila nekih 10-12 likera da moram reći da više mi likera bukvalno prođe turisti kupe više likera nego vina. Ja sam zadovoljan sa prodajom vina i sa rakijama posebnim mojim koji radim ja. Tako da likeri su baš da kažem na glasu. Kao ja imam 2 sine i šerku, oni vole da dođu ovdje da roštiljaju, lijepo im je sa drugovima društvom, kad dođu svi kažu svaka vam čast čika Nenade, kako ste ovo napravili, vi živite kao milioneri, se osjećate, ja se osjećam kao milioner, mene je ovdje raj. Sad je krap gotov, možemo da svadimo.
kad budeš sva vreme u kuhinji sa porodicom, što si stalno spremaju jela i to mora da se nauči, mora da se to poželi, da se bavi to, da to mi je kao i hobi bilo na početak. To je za Krahinu, mislim, ono tradicionalno što je malo karakteristično, to je krap što smo danas spremali. Ima jela od koštanje, to razne, znači deserte, jela, kuvani, pečeni, ove vrste, mesa. Prepoznaje se Krahina i po sirevima, prepoznaje se i po jednom kolaču, to se zove kamkuća. To se napravi od jaja, mlijeka i brašna. Meni je otac sa jezera. I u mojoj kući je bilo podjednako zastupljeno i jezerska i morska, a ako hoćete jedno vrijeme dok sam bio manji možda više i jezerska riba. I tek onda kad sam ja malo ono što se kaže opručio, krenuo, čak sam i radio na jednoj koči jedno vrijeme, pa sam onda iz prve ruke vidio na onoj plivarici kako to sve funkcioniše i onda je bilo te morske ribe više. Znam da recimo grgeč, jezersku ribu, itekako volim i mogu da ga poredim sa najkvalitetnijom morskom ribom. Čak taj grgeč oprigan u jednoj velikoj prosulji na plinu sa puno ulja može da bude ukusniji nego jastok. Dok je otac išao sam i na jezero na ribanje, pa se budiš rano, bačaš mreže, pa problem onaj, eto, ostalo mi je to kao uspomena, odavno ne idem. Ali koja je bolja, to već neka svako za sebe, svako za sebe.